салом тамошобинони азиз, ман Қурбонова Дилноза, иштирокчии даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии зебосанам 2019 ҳастам. Қурбонова Дилноза, зодаи шаҳри Душанбе, 20 сола, қад 173, шавқ, китобхонӣ, ҳунар, шеърнависӣ. Агар шумо хоҳед ки ба Қурбонова Дилноза овоз диҳед, рақами 04-ро ба ҷои матни паёмак барчида ба рақами 5021 равон созед. рӯйхати рақамҳои иштирокчиёни марҳилаи сеюми озмуни ҷумҳуриявии зебосанам 2019 чунин аст. шумо метавонед рақами дилхоҳ иштирокчиро гирифта ба рақами кӯтоҳи 5021 равон намоед ва ба тарафдории иштирокчии писандидаатон овоз диҳед. ман 14 сентябри соли 2000 дар шаҳри овозадори Истарафшан дар вилояти Суғд ба дунё омадам. ҳангоми хурд будан волидонам ба шаҳри Душанбе омаданд. و من به صنف یکمی مکتب 42 که در شهر دوشنبه بود رفتم. از خردی به خواندن و نوشتن خیلی شوق زیاد داشتم. این بود که در عنوان کودکی در صنف ششم علاقه شعر و اشعار ادیبان زیاد را از خود نموده بودم. در صنف هشتمی از آن که مهر من نسبت ادبیات خیلی زیاد بود به نوشتن شعرهای خود مشغول شدم و یکمین شعرم را معلمه ادبیاتمان خیلی خوب بها دادند. اویله ما اویله کلان است. ما 5 فرزند هستیم و پدر، مادر و بیبی هم همراه همون زندگی میکنند. ما بین خواهران ما کارهای خانه را بین هم تقسیم نمودیم. اپان دلنوزا نه تنها زیباسانم است و در نزد من دوگانه چنان بهترین من و نزدیک من است که من میتوانم تمام دلی که در دل گپی که دارم برای او گویم و او نیز همچنین برای من تمام سری دلش را میگوید و ما دوگانه بهترین، دوستی بهترین و جانی نیز هستیم و من همیشه او را دستگیری می نمایم و تمامی کارهایی که از دستم می آید برای یاردن او همیشه میکنم. خواهرچه من موزونه حالا هنوز در صنف دهم در مکتب میانه تحصیل میکند. او برای با کارهای خانه به من خیلی بسیار یاردن میکند. همراه من خورش ها آماده میسازد. بعضی وقت افقاد میکند. از سبب آنی که من در دانشگاه طبی میخونم، درس های ما از سحر تا بگانی بسیار وقت طول میکشند. همه کارهای خانه را او میکند. با مادرم یاری میرساند. اینچنین ما همراه او دوگانه های بهترین هستیم. هر چیزی که در دلم نزدیک است به او میگویم. در وقتی که به آزمون یکم بار آمدم همیشه در برم بود، همیشه دستگیری میکند و به من یاری میرساند. سحر بر وقت خستم من اول حولی را میروم و کارهای خانه به مادرم یاری میرسانم. در وقتی مکتب خانیم بسیارتر به فنهای ریاضیات شوق به اندازه داشتم. این بود که در صنف 10 و 11 به صنف‌های طبیعی ریاضی راه یافتم و چون که میخواستم در آینده دکتر شوم
ин буд ки шавқи зиёди духтурӣ маро фаро гирифт ва ба хондани фанҳои химия ва физика хеле шавқ доштам. Мактабро бо баҳои хубу аъло хатм намудам ва баъди хатми мактаб тавассути маркази миллии тестӣ ба донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон дохил шудам ва ҳоло дар он ҷо дар курси сеюм таҳсил мекунам. Бинандагони гиромӣ, ҳозир мо дар назди донишгоҳе ки ман таҳсил мекунам, яъне донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон қарор дорем. Ман дар ин ҷо дар бахши сеюм таҳсил мекунам ва баъд аз 10 дақиқа бояд дарси мо оғоз гардад. Ман мехоҳам дар оянда духтури дил шавам, яъне кардиолог ва дар донишгоҳи мо формаи ягона, яъне либосҳои ягона ваҷуд дорад ки мо бояд ҳар як донишҷӯ ин либосҳоро дар тан дошта бошем, яъне ин кӯлоҳи сафед ва халатҳои сафед. дар вақте ки ман дар синфи 8 таҳсил мекардам, акам тавассути маркази миллии тестӣ ба донишгоҳи тиббӣ дохил шуд. Чунки ӯ ҳар рӯз бо либосҳои сафед ба бар мекарду ба донишгоҳ мерафт, маро низ ҳаваси духтур шудан фаро гирифт. Фақат аз хурдӣ мегуфтам ки ман духтур мешавам ва ниҳоят ба орзуям расидам. Ба донишгоҳи давлатии тиббӣ дохил шудам ва хонданро дар он ҷо идома дода истодам. Классифицируют по нескольким классификациям. Их жирорастворимые, водорастворимые. Так, жирорастворимые особо существуют в организме человека. Они всасываются в желудочно-кишечный тракт и тем самым все витамины в организм поступают из внешней среды. Дар гурӯҳе ки ман таҳсил мекунам, бисёртар духтарон ҳамроҳи ман таҳсил мекунанд ва мо бо онҳо хело дӯсти наздик гардидаем. Онҳо аз ман фақат мепурсанд ва фақат мегӯянд ки ман зебосанам шудам ва мехостанд ранги ман дар чунин озмунҳо иштирок кунанд. Дар марҳилаи аввал вақте ки ман гузаштам, онҳо маро хело дастгирӣ карданд. Ин аст ки хушам меояд вақте чунин дӯстони наздик қарин дорам. онҳо ҳамавақт пурсони онанд ки корҳои ман чӣ хел аст, дар куҷо аст, бо чӣ хел гузашта истодааст. Онҳо бесаброна интизори онанд ки кай овоздиҳӣ сар мешаваду онҳо ба ман овоз роҳӣ кунанд. Ман ба онҳо хело миннатдорам, хело хурсандам аз чунин дӯстон. Она очень хорошая, добрая, отзывчивая, с ней всегда весело и интересно. И мне повезло иметь такую подругу, как Дильноза. Она всегда поддержит самые сложные минуты. И я надеюсь, что наша дружба продлится долгие годы. И я думаю, она должна выиграть Зебосанам, потому что она как внешне и внутренне красивая и заслуживает высокой награды. Мы смотрим эту программу Зебосанам семейно, она очень популярна в нашей семье. И когда я впервые узнала, что моя подруга участвует там искренне и прошла первый тур, я очень сильно обрадовалась за нее. Она очень хорошая девушка, отзывчивая, всегда всем помогает, милая, добрая. Учится в ВУЗе хорошо, она одна из отличниц нашей группы, всегда на первом месте. И я желаю ей успеха, удачи во всех делах, и в том числе желаю от всей души, чтобы она победила в этом. дар донишгоҳи мо бисёртар профессорҳо ва докторҳои илми тиб дарс мегӯянд. Мо хело ҷавонони хушбахт ҳастем, ки онҳо ба мо дарс мегӯянд, мо аз онҳо ягон сабқаҳои навро меомӯзем. маҳз ҳамин аст ки мо дар вақти таҳсил мобайни худ ҳар хел бозиҳоро ташкил намуда шавқамонро нисбати хондан зиёд мекунем. Она очень интеллигентная, очень умная. Мы каждый год проводим конкурс «Лучший студент, который усвоил курс нормальной физиологии».
который является основой всех медицинских наук. И вот из 1000 с лишним студентов второго курса она попала в десятку лучших студентов, усваивающих курс нормальной физиологии. Затем мы провели интеллектуальную игру, соревнования между этими 10 студентами. И Дильноза наша заняла второе место. ба ғайр аз таҳсил дар донишгоҳи тиббӣ ман боз шавқи омӯхтани забонҳои хориҷиро дорам. Масалан, забони англисӣ, узбекӣ ва ғайраҳоро. Чун дар донишгоҳи мо аз Ҳиндустон донишҷӯён таҳсил мекунанд, ман бо онҳо низ дӯстӣ пайдо кардам ва бо онҳо забони англисии худро сайқал медиҳам. дилноза дӯсти ман мебошад. вақте ки ман аввалин бор ба тоҷикистон омадам, бо ӯ шинос шудам. ӯ якчанд забонҳои хориҷиро медонад ва барои омӯхтани забони тоҷикӣ ба ман кӯмак мекунад. умуман духтари зебо ва бо тамкин аст. хонаи мо аз донишгоҳ он қадар дур нест. Барои ҳамин ман ҳар саҳар гоҳ пиёда ва гоҳ бо автобус ба хонаамон меоям ва дар вақти омадан дар роҳ ман дарсҳоямро такрор мекунам ва вақте ки аз донишгоҳ мебароем бо дугонаҳоям суҳбаткунон то хона меравем. аз сабаби ки ман дар озмуни зебосанам иштирок кардам, шиносҳоям, дугонаҳоям хело зиёд шуданд. ҳамаи онҳо ҳар рӯз маро мепурсанд ки зебосанам чӣ шуд, чӣ хел гузашта истодааст, даври финалӣ кай мешуда бошад. дар вақти ягон ҷашну маросимҳо ва ё идҳо ман дар хонаамон шириниҳо мепазам. хоҳарам барои омода намудани хӯриш ба ман ёрӣ мерасонад. апам хӯрок мепазад. модарам кулчаҳои ширин омода мекунанд ва мо ҳамроҳи оилаамон нишаста сари дастархон суҳбат мекунем. бинандагони гиромӣ, имрӯз хоҳарчаи ман зодрӯз дорад ва мо ҳамроҳи хоҳарчаи дигариам Мавзуна ба ӯ ваъда карда будем ки дар зодрӯзаш ба ӯ торти дӯстдоштаашро омода месозем. ин тортере ки имрӯз мо омода мекунем махсусан баҳри ин хоҳарчам аст ва дар болояш ният дорам ки дар болояш тоҷро гузорам, чунки хоҳарчаи ман аз шоҳдухтарон ягон фарқият надорад. дар ин ширинӣ ман аз 8 дона тухм ва 200 грамм шакар истифода мебарам. орди мо бояд ҳамон қадаре бошад ки чанд қадар шакар андохтем. маҳлули омодашударо дар формаи махсус меандозем. акнун инро гирифта дар тафтон дар ҳарорати 160 дар 30 дақиқа мепазем. хамири мо омода гашт. хамирамонро аз мобайнаш дуто мекунем, дупора мекунем. ба дарунаш крем мемонем. ба ҳамаи тарафаш як хел қисми дуюмашро аз болояш мепӯшонем. бинандагони гиромӣ, мо ҳамроҳи хоҳарчам тортро ороиш дода истодаем. торти мо аллакай омода шуд. Аминаҷон, ба ту торт маҳқул шуд?
акнун мо ҳамроҳи хоҳарам Мавзуна ба тайёр кардани кулчаҳо, яъне дар дохили хона мо ҳамчун кулчаҳои танӯрӣ кулча мебандем. баъди оне ки ҳамаашро тайёр кардем, онҳое ки дам гирифта шудан аввал омода сохта будем, онҳоро камтар дигар кушод карда дар мобайнашон мухбар мезанем ва онро гирифта мисли дарчакдон дар дег мечаспонем. болои дегамонро бо ягон чиз сахт мепӯшем. пушташ аллакай пухтааст ва барои оне ки рӯи кулчаам омода шавад, ман онро ба тарафи алоб мегардонам ва дар чунин ҳолат нигоҳ медорам. то он даме ки кулчаҳои ман омода мегардад, хоҳарам ба ман сабзиҳоро реза мекунад, то ин ки ман баъди пухтани кулчаҳоям ман оши палоро омода месозам. ана бинандагони гиромӣ, кулчаи ман омода гашт. ман ҳозир кулчаҳои ман омода гашт. акнун барои омода намудани оши палов меравам. ман тасмим гирифтам ки вақтро беҳуда нагузаронда якчанд намуд хӯриши дигар тайёр намоям. хӯриши навбатии мо аз сабзӣ омода мегардад. сабзиҳоямон мана ин чунин шаклро гирифтам. онро низ бо намак ва намаки тоҷикӣ, намаки кӯреягӣ ва якчанд намуд хушбӯйҳокунандаҳо истифода бурда онро омода месозем. ба он сирко ҳамроҳ мекунем. акнун хӯришамонро ба тӯбаи майдатар гирифта мемонем то дам гирад ва баъди дамгирӣ ин маззаи махсус пайдо мекунад. барои омадани намудани ин ду намуд хӯриш мо аз маҳсулотҳои зерин истифода кардем. ин аст соевое мясо ва спаржа. инҳо ҳарду растанӣ мебошанд. барои чӣ соевое мясоро гӯшт мегӯянд? барои он ки ҳар чизе ки дар дохили витаминҳое ки дар дохили ин ҳаст, дар дохили гӯшт низ мавҷуд ҳастанд. омода сохтани инҳо хеле осон аст, чунки ин растаниҳоро дар об меҷӯшонем ва аз болояшон рӯған ва ҳар намуд хушбӯяҳо андохта омехта мекунем ва якчанд соат меистад ва худ омода мешавад. барои намудани спаржа бошад, чун спаржа камтар растании дарозтар аст, баъди пухтан онро реза мекунем ва бо об ва рӯған ва хушбӯяҳо онро омехта карда дар дохилаш хӯриши сабзигӣ меандозем. инро низ мемонем то дам гирад ва омода мешавад. оши мо омода шуд. мебардорем.
گفته بودم امروز زادروزی خواهرچه من امینه جان است و سری دسترخوان تمام عائله جمع شدند. با اشتیایتان روی دسترخوان هر چیزی که میبینید محصول دست خودم هست و امروز با کمک عائله‌مون خانگی‌مون امروز این همه را آماده ساختیم. در صنف پنجمی من بافتن را از مادرم آموخته بودم. وقتی که بدتر کلان شدم همه گوشواره و دستمانه سازی از خودی شوق داشتم و محض مادرم بود که مرا دستگیری کردن به من آموده نمودن آنها را یاد دادن و من تا حال از بازار یگان چیز رو خریداری نمی کنم. چیزی که به من معقول است پسند است همراه مادرم نشسته فکر میکنیم و آنها را با دست خود می سازیم. دادر من محمد جان در صنف دهم تحصیل میکند. او از عنوان کودکی او نیز به خواندن اشعار ادیبان خیلی شوق داشت. این بود که من وقتی که شعر می نویسم یا حکایه می نویسم در برم نشسته همراه من آنها را اذیت میکرد. خیلی نطق برا دارد. این است که در مکتبشان همچون برنده در وقتی ایدها و جمعیت‌ها برآمد میکرد و کوشش و غیرت او را دیده معلمه هایش او را تعریف میکردند، دستگیری میکردند و حالا او همچون سرداری سازمان طلبگی در مکتبشان فعالیت میکند. او نیز برای در آزمون اشتراک کردن من کمک میکند، مصلحت ها میدهد. مطمئنم که او میخواهد که اپاش زیباسنامی حقیقی گردد. من خیلی خرسندم که اپام در برنامه زیباسنام اشتراک میکنند. من با اون کس فخر میکنم. مهم اشتراک است، مهم غالبیت نیست. اگر اپام غالب نبیایند من راه افتاده نمیشوم. در چشم من اپام فقط زیباسنامی حقیقی میمونند. مهم اشتراک است. تشکر زیاد. موفقیت با اپام اوزید. تماشابینان عزیز، اگر هنر و مهارت من به شما پسند آمده باشد پس به طرفداری من آواز دهید. خیر. قرбонова дилноза зодаи шаҳри душанбе. агар шумо хоҳед ки ба қурбонова дилноза овоз диҳед рақами 04-ро ба ҷои матни паёмак барчида ба рақами 5021 равон созед. рӯйхати рақамҳои иштирокчиёни марҳилаи сеюми озмуни ҷумҳуриявии зебосанам 2019 чунин аст. шумо метавонед рақами дилхоҳ иштирокчиро гирифта ба рақами кӯтоҳи 5021 равон намоед ва ба тарафдории иштирокчии писандидаатон овоз диҳед.